Hemai rongpi arong amekar John Bida terang hemalong kedodun sarklim tiso ingbode. Forest Department along bang pharo ke thomso se choko maratum phan sokos notice kapalya puthak pini CCF aphan pinpor alo pipon. Kardom pinyar nigang sama birta long penili sami junaki lekthepi tangtenon birtang tonpen arjuik tha. Hemai rongpi arong mekar John Bida teranga hemalong kedodun West Bianglong mukoilum auso sarklim tiso ingbode. Sarupathar MSC constituency ka parlo lakha ke thom dilaojan hemai rongpi arong mekar John Bida teranga hemalong kidu mate sarklim tiso aniame haya hemalong si ningkan isi so an dodunlo bonta nona bangki kopi koson penoni kidamtang pai chiklo pen kopi koson penoni ania me hai ahemalong pen bar juisi pini ani anta ahem chelededa joksi apaya nia tumke mahu prongsi dokoglo anparta kamatha kisung konatsi kidokoglone kopitong keman dedlone kidamtang arni pen pina an chiri ponlo bonta thangna da birta sita chilongne dedlo bangswajok sarpia tumpen madule theklonga banganing sitami labangso phone number along 8099247369 lapen 600115226 along birta kipiponji aphansi pherangkia thengno choning lipon lasonsi arong binongke Jen Milik arong amekar Karlitang Kamal tiso lapen Sanderis phangchopi alsopo sarklim tiso arta Great Troxy lapen police station ke mukoilum West Karbi Anglong asorpusi pachini ponthu news report Karbi Daily News nilisupo sarklim ladak ani to hamsikido ani ke lahetlo lasi ladak ke donengkani sirai bengne dolo kido anke ladak pensi ko sono ne alang dam juilo piniar ni Agos tarik si pen ke dam piniar ni ta me thang khobor ta long le derlo thang khobor ta ve derlo lasi nang litum phan nang lang pidon thek je mane nang ri pidon thek je mane pusi nang chuning ri lo la pen mane sita me nilisupo sarklema pha an arta ke ningkan Great Troxy lo la pen ke kaporhi ke ave so luhi son sido bang ajat alam ta ke thek utagali lasi mane thek longa bang do pusita me lang so photo pe lang so contact number pe nang litum nang nilitum phan puthot nang than thung pachini thu sote adok ave phan sita me churu ko nili kido ke non bang ke pu wes mukoilum sikido bilikarong angke putikang ko ani tum phan ke ku ne chong dadun ji usia lang ki pupu pu sita me ke damar ni bang ke alang ani tum han than kang ke ang jit pi tum han anta than kang ke dam joy son si jiman lo la si nono bang ni li tum bang ke mang ku prong lo ku rong si ke ri bom lo te bok te rai an ke ni li tum ri dun bom lo ri dun bom sita me long le det lo la si nono bang ke nang li tum phan nang chingki nang chithan nang kok lo ku tum anda chini dun de pu si nang ke tham nili tumalong tanang le det lo la sidak neneng tumbang dak borang pitulo kuson lo maneng nang tumlong tanang le la dak ta cewang we la siri dunang jibo ko borang pilo masin nili ta nang ciri tulo nili tume thang se ciri joy bom la han nang ciki nang kok lo nili ke sarklim kiso anjir pilo angana hawa ni bong dak si do kan silo alang li hemben kidam thang nata pinson thanakang ke amasi ni tumta son halo alang li kunasi kiduma lasi hilong jia phan anu mahndu otame teklong pusitame khubor mate na ke than jia phan se hawa do tame ni tum lak number phan si chuning tek Agos tarik isi kidam Kidamtang Forest Department, Karbi Anglong Autonomous Council along Abarim, Principal Chief Conservator of Forest, Abhijit Rabha Kedoahud, Aronre Mate illegal penkipidopik pusi paklangpon. Kidamtang arni bangso illegal appointment along bang pharokre phosusi pusi paklangpon no. Lapen non puthot Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department ben bang pharoki thongso se tumaphan so cause notice palepon.
Bangso sokos notice ki palia jok ki phowi ka tumpen ningkang samsi mati bangso sokos notice Karbi Anglong Autonomous Council pen jen thu de nang jipusi lamthi chipaklang pono pini puthor alang nitum chingrum si bangso puthak kirapon jephan pinpuralo piponno ki phowi ka tumpen phirang kyang no chithan pona tengge nilitum ningkan kep crep hososelo ki claim de raphi no nitum pisi choklem thekjila bangso sokos notice tamik nilitum lamklar paklang bonta bangso asai ki nilitum phan nang pa choklem long nang chiputa lam the che paklang pon lapen sokos bang council atum che endetsi sai nang pa claim long nang jipusi ki phowi gatum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohanga Phan Chuning Ripon Phuloni pen Mirjing Han City Report Karbi Daily News মই আগৰ পৰাই মানে মই এই ডিপাৰ্টমেণ্টত বন বিভাগত মই 20-22 বছৰ মই মাষ্টাৰল খাটিলোঁ খাটাৰ পিছতে আমাৰ ভিজিট ৰাবা ছাৰে কেজুৱেল খাটি থকা কাৰণে মোক 4 গ্ৰেড পোষ্টত মোৰ মালি পোষ্টত মোক এপইণ্টমেণ্ট দি গৈছিলে এতিয়া মোৰ বিপদ এনেকা হেৰি হ'ল এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী থকা মানুহ এতিয়া মোৰ এমাৰ চাকৰিটো গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মালিটো যদি মোক আঁতৰাই দিয়ে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী চলিব কেনেকা এফালে মোৰ লোন লোৱা আছে হেৰি প্লাছ 50 এবভ হৈছে মোৰ বয়সটো চাকৰি এতিয়া মোৰ 2012 পৰা এতিয়া 11 ইয়াৰ্ছ 10 ইয়াৰ্ছ চলি আছে পঢ়া শুনা ইমান হেৰি নাই আমি সাধাৰণ হেৰি আমি মালি পোষ্টত আমি ইমান পঢ়া শুনা হেৰি নাই সেইকাৰণে আমি আমি অকল নামটোৱে আমি সহি কৰিব পাৰোঁ Kosang pajir krai la ana ningkani tum choklem dat loan cho ender hem chu buche et jat et si la si no na bang ni tum ga atumi the press release pe ko pini ta PCCM sa no che bang thulo je mane ni tumhan isi bang ge BDC re banang rap du ning polam lo jen jong si nili tum anang than pe to ko anma ki sung ge boy ji nili tum ang ton ben memorandum chupi lo ako personally verbally ta nili tum chupulo la pe no la pulang ik tha la hai arleng ge sa dum kat thek lang ma lahai tung kat thek lang ma lahai tung asuma re chi ora porlo no lahai tung le kat nang purhi nang bote nasi lahai tung ga ning do la atung ge badelo nili tum ta ning ave ke la pen la dak isi nili atu we glong ha nang li tum ta media long thek long po isi order papas government of Assam pen jun tu mane ladak do nang li tum ta long po media long de je mane 3rd grade pen 4th grade ke kapeni interview ave det pen ta mane recruitment personally pilo without holding interview po laso podo laso putak masi isi pen lang dalo dinili to man CM sar nang rap mi hala so rule pen lang da ako 6 schedule area mati CM aja kong ko ane nili ta tumi ning jelo CM aja kong ko ane ke the alang tumi sia rastari mi atowari mi ni tum hala so pen nang pa jok i phan ako reasoning bote no na so lo jundu kache papas do la da you discontinued of ha 3rd grade and 4th grade ke interview ave det pen ta isi pen mane documents verification doing fraud kali mane fraudulent system claim nang ni hes tame ni tum han qualification nang lang pe ni tum han lagile departmental isi interview ben tum han nang pime ke sa la si nili chuning ri la tumi da chuning ri lo pine chuning ri le thot lo nili tum han nang ra vek ning kisung ong lo nili tung ke chiru re cho lo ajhek de me ke jang da hanti belo jata belo ining alo ka chiru lok lo je paklang thek thei bcholo la si do ana nili tum han nang chi to dun vek nei nang ra vek ko CM sar hana chuning ri lo alang li mi o ini ning mi pik a Karbiara than chinghon pik la si nili tum ta ning klong ben si isi pen ke lan so se padu nang pa choklem nang sar CM sar lan se pachari nang rap pu nili tum han nang palang nang pula si la so hin ben nili tum do ana chuning ri lo nili tum han nang lang vek nei nang ra vek ning sar ho de nang rap ning ho muni thi ja nang se ho de ni jong officially around se no PCCF sar nang pulo officially around dam ning so ko sang hang lo ni tum mane he reply ji ready bom lo ni tum chipi jun ji ada me chipi de phida kupi do nang vi pone da ka fere so do lang kisuman ben puparalam kali karjulong do nili tum je mane terminal order thenglap lo soko se ke hange si mene ami thang than formalities justification chipi phanja sokos pilo pu phanchot mo ande la son je sokos ka chipi da kubi sining aru ninge the do lang ni tum pining tang pu cholo bo chipi ji ni tum anu tin ta chipi ji tata mi la skipi pe nili tum mane di la support satisfied fe bra pu bang kali lo nang lang pitha aku la sokos ke sokos to se tami nili tum non verbally sini tum rat nang chi thur pak lo joni tum kon ma ke photo me la si CM sar nili tum nang lang nang ji aku la so asokos ke nang withdraw si mesen pe nili tum han he di apka ya teng he di na pa choklem long nang ji nang pa storm long nang ji